Sihaqa isiqubu esingaka sofakazi uyabona noma uyalapha ezantsi emagwaveni makuthiwa kufuneka umuzi weNazaretha kungakhonjwa kini noma kwakho noma la uhlala khona ngoba uyaziwa ukuthi iNazaretha bakhona ofakazi ukuthi wena uyiNazaretha. Asilahle konke okusindayo. Nansi inkinga kuthiwa njengoba usuyiNazaretha ke asilahleni konke okusindayo Kakhulu ukona. ziningi izinto ekuthiwa siyilahle kodwa le ncwadi iveza kakhulu kona Okusisithayo. Okusisithiyayo. ngoba ukani kona okusithiyayo. Siqinise, sigijime ibanga esibekelweyo. Ngiyabonga baba. Ithi le ncwadi asilahleni kona ebese siyagijima. Sigijima ibanga esilibekelweyo. Uyabona mawufika phakathi kwalomuzi wasemqhawe noma emzini wasemhleni uphakamisa izandla uthi ngiyalikhetha unyazi lwezulu usuke ngalelo langa uthatha isifungo sokuthi wena usuzogijima ibanga kayibonga Nkosi. Njengoba silapha nje asihleli ngokuthanda kodwa sizogijima ibanga esibekelweyo ngoba mawuyiNazaretha kufanele uligijime ibanga. Uma emameza umshumayeli ethi izinsizwa uyangena u23 hayi ibanga lelo fanele siligijime. Amen. Ayikho into ethi othandayo cha kuthiwa gijima ibanga. Manje umkhokheli uyangena u14 akasho ukuthi abeza abathandayo ngoba wonke umuntu lapho ugijima ibanga. Makuthi uyangena u25 wonke umuntu ngoba sibekela ibanga okufanele ukuthi siligijime. Ngoba inkinga yaleli banga izinto zalapha ekhaya zinesikhwele ziyokubuza mhla uhambe emhlabeni ukuthi wawungangenzi ngani. Unikezwe ithuba wathi wagijima ibanga. Ingakho ngeke ngithi mina akekho umuntu ngaphesheya wethuna oyolahlwa njengeNazaretha njengoba kushiwo nje kusekuthiwa yombe lomkhulu umgodi ngoba vele unikezwe ithuba into enganikezwanga omunye umuntu wathiwa yiba into enkulu ube yiNazaretha bese ugijima ibanga ufike wenza njani uyaligijima mangathiwa yilekhala impilo ngihamba kanjani. Uthi ngelinye ilanga umvangeli uMagwaza ongasekho emhlabeni wasonyazini uthi emzini wasephakameni kwaba khona inkosazane okuthiwa uLindiwe okamcineka isibongo. Uthi ke yake ntombi lenkosazane yaboniswa enye into yezwa ngathi kunetruck ziyakhala ibhikili ngapha emuva liyabuza izwi lithi yini lekhalayo. Uthi lona hayi baba ibhikili kuthiwa hayi yakuzona ibhikili lalelisisa kahle uma ilalela uyezwa ibhikili uthi hayi ibhikili salithizwe hayi yakuzona ibhikili. Imnikelo yabantu yesifundo iyaliwe ezulwini ngoba laba bantu abayikhwezanga impikelo yabo. Hawu wayisholo nje ukuthi mhlawumbe ubona ukuthi upha abagcotshwa bakho imali ikakhulukazi ngikhuluma ngesifundo. Yabona ngiyotsho nje kuyohleni kuya kuJulayi mangukuthi umnikelo wakho sifundo ubuhamba wodwa nje ungenaso isikhwezo hayi ngeke uzifike la uyakhona. Umthetho ngeke ukushintshe phela umthetho umthetho take it or leave it. Njengoba uyongena nje ukuthi uyaliwe ngoba ayinaso isikhwezo ayikhweziwe lemnikelo kodwa wasuke ekhaya wathi uzogijima ibanga lithenza sho ukuthi isikhwezo uyasikhipha kayibonga Nkosi. Ingakho iNgomane 5 ithi akoba nginejubane ngigijime ngiqinise ngahlukane nazo zonke izifiso zenhliziyo yami. Yona into efanele ngabe siyayenza ngoba sinikezwe into enkulu. Sanikezwa uNazaretha saphiwa ifa lokuphila okuphakade. Amen. Uthi ngelinye ilanga umvangeli uDubane ngikhuluma ngaye esemzini waseThulubuke uthi kwaba khona inkosazane yalapha eNkandla. Uthi ke yayimthanda uShembe. Uthi nendlela eyenza ngayo kokubonakala ukuthi hayi yiNazaretha. Phela bakhona abantu abangamaNazaretha uzusho ukuthi nami ngiyafisa manje ukuba nje. Bese situlwa yini ukuthi siyaza hamba. Kukhulu
sabo siyakhona uthi wake nayo wakuthi uyibheka ubodayino iNazaretha ayinyenje emgidini wayithola entanda wayithola imgidi yesilungu yayigida yonke umhlangano waSeptember yayithola engathola umhlangano waSeptember wona engathola likona kodwa kwenza konke lokho kunye yayisiyagula mayigula kwazama ukuthi iphile uthi wayaqiniswa ukugula isifo emzini seJudiya la yagula khona kakhulu kwathi noma isiyobikwa yagula wathi ntombi emhlabeni wavela wakhala uma wayo thiwa yathi mama ungakhali hlabelela uthi amaqhawe kaThixo asikhethele yabona makhulu wayo abagaranta ngokholo kwabo hayi mina ngizofuna isibhedlela lasekhona uthi hlabelela mama uthi amaqhawe kaThixo asikhethele basabelela isihlabelelo yakuyele ekhaya inkanda yadlula emhlabeni thola phela insuku embili ezintathu yayisiyabuya ngesibonakaliso ithi mama ngihambe kahle kakhulu ithi lube luhle kakhulu uhambo lwami wayesethi mama kodwa ngingenanga emzini weingcwele hawu yini mntana khulunywa umuntu wayikhona ezenza izimemezelo zezwi kaShembe unyazi wezulu kodwa uthi angenanga ekhaya uthi yini kwenze njani yini angenzanga uthi ekubeni kwami iNazaretha ngeze ngijibibanga uthi ekubeni kwami iNazaretha ngivinjwa ukuthi angikaze ngiye esimayweni ekuphileni kwami nje angikaze ngiye esimayweni manje ngiboshiwe ngaphesheya kwethu avela ngabona ukuthi hayi iqinile bafuni kodwa uyingcengela ukuthi Shembe sikhumbule nyazi wezulu ngoba vele wena unezulu ngoba ayakhambi uthi ngibashaye lokho sikhuluma umuntu othe wayenza kahle phambi kaShembe wayisethe wesibili ebukhosazaneni bami angikaze nguhamba umhlangano kaSeptember 2 wesi manje-ke ukuthi inzima kakhulu ke amakhosazana ngoba yonke into bayicela komama bayicela kobaba futhi uma uthi abazali abakwenzanga lokho uyagacela ingane yakho ingakho kufanele ukuthi njengoba kuyiwa nje intanda uthi yazi ukuthi kubaluleke ngani ukuthi umntwana enkosazana ehambe intanda ngoba isibusiso abuya naso thuba bomkhulu wathi akabuyi nesibusiso sakubo kuphela kodwa ubuya nesibusiso ngishizwe la kubo le benefit ngalesibusiso Amen. manje-ke ilenkinga ekhona ukuthi kuzomiswa kanjani uthi wasigijima ibanga wena usuhambe kangakanani hayi ngiyayibuzela nje mhlawumbe ukubuza kwami nami ngizama khona ukuzikhokhela ukuthi hey kuyakhulunywa mihla namalanga uma singafuni ukwenza lokho okukhulunywayo sihamba ngendlela kaSizani sizoba njani uma kuthiwa icilongo liyakhaya bangathi nje mina hayi ngiya ezulwini ngo-freeway hayi ngiyambongela leyo nto kufanele sizoyicela abantwana benkosi ukuthi Shembe sikhumbule uze usikhumbule sifane nobaba kaMfundisi uMngomezulu wasebuhleni okuthiwa ngelinye ilanga wathi esegula kakhulu wathi uma egula kakhulu wayesewubikwa enkosini kusasekuphakameni kwathiwa akalandwe walandwa wazohlala khona lapho bemnesela khona lapha ekhaya bamnesa kwathi ngelinye ilanga kwabonakala evuka ehlabeleni isihlabeleni siku-132 baxakela abantu bengasakwazi ukuyihlalela ubaba awukwenzakaleni wathi bantu bami wathi sengimqobile ithuna wathi ngiyahamba ngezulwini likaShembe hawu yini baba kwenzakaleni uthi ngithe njengoba ngilapha nje wathatha umphefumulo wami ngadlula emhlabeni uthi mangidlula emhlabeni kwafika abasezulwini base befika nabasesihogweni uthi base bangihamba abasezulwini bathi hayi umntwana kaShembe lo abasesihogweni bathi hayi owethu uthi baphikisane kwasethiwa ngoba siyaphikisana akulanda isikali sase siyalanda isikali sase siyabeka kwasethethe yonke imisebenzi emihle akayenza phakathi kwethempeli lakubo
yonke imisebenzi emihle akayenza phakathi komuzi wakubo phakathi kwezwe lakubo yafakwa ngapha kwase kulandwa yonke le misebenzi emibi yokuhlala ngamagama abantu ukuphuza itiya uze ukhiphe nalezo kuthiwa ungazithi vu nazo zathathwa zafakwa ngapha uthi bantu bami uthi isikalo sivune imisebenzi emihle engiyenzile emhlabeni uthi kade abasebema laba basesogweni bathi hayi konje lo muntu siyagaranta umuntu wethu uthi basebathi-ke abasezunayi siniphruvele ukuthi lo muntu umuntu kaShembe kwathiwa kahlabelela isihlabelo 132 uyabona lento othi nesihlabelo sakho uwonke amaNazaretha ube right nje futhi ungabi nankinga lapho ungafuni uzame ezinye uthi kwathiwa hlabelela 132 washo wathi mina ngikhumbule esifini ngogcina ezulwini likaShembe yilowo nhlahla abacela ukwenza yawukosi ungekusikhululeki ngalokho kubili okuthathu nje sikwenzile ebese sigijima-ke ibanga phela ngoba ngithanda ugijima ibanga uya-eda ngapha manje inkinga yethu sisigijima ibanga siphinde futhi senze ngenye indlela uzothi uyenza ngenye indlela kuyedeke kakhulu ngapha bese uba nenkinga phesha kwethu u-210 isihlabelelo samaNazaretha sengithela ngezansi 210 isihlabelelo samaNazaretha kuthiwa ngelinye ilanga lapha endaweni yaseNtanda noma ngiqale nje lapha ePhakameni ukuthi emzini wasePhakameni kunendoda ingelona iNazaretha mayingelona iNazaretha le ndoda iphisi lo muntu olandela umhlabu wemalasi umhlabu wezinto evuka ekuseni yozingela akakhuphi ngisho ilohodo ujahinya abazana uyozingela ekuseni yayihamba le ndoda kodwa inkinga yayo njalo ukuthi uma isibuya bese idabula emzini wasePhakameni manje inkinga yencanga mayibona yitshe yazi ukuthi fanele lichaphe yenzeke le nto egcina dino manaza hayi inkosini ubaba mkhulu alinkosi sinenkinga la nceke enkosi kunomnumzana oyiphisi ohamba njalele kodwa masebuya nalezi ncanga zakhe sidalela inkinga sizombamba ngezandla wathi uShembe kulungile abantu abamiyekeni wathi miyekeni emva kwalokho kwaphuma isimemezelo esithi bonke abantu abalunge kuNazaretha nani bephathe nengoma nethuluzi nje lonke kwathiwa siyahamba abantu abambe siyofuna le ndoda inkinga akekho yazi ukuthi ubani igama layo eyabani isibongo ihlala phela ihlala khona base belunga base beqhamula njalo baba njalo mabefika eNtanda mabefika kuyinsimbi khona base befike behlala kwasethi hayi abantu abamsesifikile base befaka neMnazaretha base bema kwase kuba namazwi akhulunywa ubaba mkhulu cela ningifundela wena nkulu 210 uthi uShembe waqala izitha waqala izitha waqala ukuphakama uyabona into esuyenzile uthinta ushabalezo waluthinta unakanelwezo uvele wenza inkinga wathinta unakanelwezo webadedele webadedele igama
ngani igama lendoda kwakuba Dedele wakakhuma. Yena washamba mbuza wathi weba Dedele, njengoba uthi intuna kale nje uyalicimba ngani. Wayesesuka uBadedele. Wayeseyikhipha lezi nqaza, kwayikhipha ngawani. Ushambe ikhombe ngomuntu nje, ilali ibheke phezulu. Uthoma seyiphele zonke. Wayesethi ushembe kuManazaretha. Wathi usefile. Wathi ngiyadabuka ngoba umoya wakhe uzojimba lapha emkhathini. Uthi ngiyasaba ngoba uManazaretha uzowembatha lo moya kaBadedele. Uyabona nje masuka la esontweni sigelela ushembe. Mhlawumbe simbethwe lo moya kaBadedele. Manje silapha nje kuthiwa kwenziwa lokho thina sithi sowenza ngenkani. Hayi lo moya kaBadedele. Kusho njalo umfundisi uButhelezi wasesiphiweni enikeza inkonzo ngesabatha edlule emzini waseLinda. Ukhuluma ngamaNazaretha. Uthi wabona sithele uthi inkosi ilanga yayikhuluma lapha neLinda Ntonga. Ithi wabona amaNazaretha sithele odakeni ngobani ungalilaleli izwi kaNkulunkulu. Uthi asigijima ibanga asifuna mhlawumbe sembethwe lo moya kaBadedele ezakhe ingane. Mhlawumbe sazimthethile lelicala. Inkinga abangabakho asazi benzani kushela. Laba bangcono ngoba kubhaliwe ngabo phansi size sigide nangabo. Uye waqala ezitha ngesilibekele. uNkulunkulu wakithi ebuhleni unyazi lwezulu akasikhumbule esipha amandla ogijima leli banga sehlukane nazo zonke izifiso zenhliziyo yethu ngoba sizuze inhlanhla sabona uNkulunkulu emhlabeni saphila impilo yasezulwini sisemhlabeni. Amen. Ngalawo mazwi bantwana beNkosi mawukhona la ngithe ngiyakhuluma na ngiyathelela khona amakhona ningithethelele umntwana nje wakhona lapha ekhaya. Makhona ngiyathelela khona amakhona ningithethelele mangithethelelwe yini noshembe unyazi lwezulu ngithethelele. Amen. Amen. Nkosi usenizwile. Amen.